السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel كينيا بونسا تي في وريتادان هندي كيسانو أرانتنا واهي أجيجا تاجو شربين هذا بنسا هلو ورد راوته جاجيسه اسم برا أكا سوشال ميديا ددرا دغينيتي اسم بران غايوداف هانغا توكو ديان نيجر تاجو شربيغا هذا منسا هلوا هيتشتي إسان لما جدو جرو إسانو ما بيغا إيغرب بيتي إسانو ما بيغا نتين بينو واوانو تهيب جيجو ربي تياتولو هلوا دا تاجو شربين وان كان راواتيف إسماتو بيغا تاري فرشو دوغو دندا مرقاني وان كان هجوچو دندا تاري isitti hinaafee maaliif dhiira dubbistaa akka social media irratti deddeemaa jiru jechuudha akka nuti agarru kana jechuudha akka miidiyaan Jarman ibsetti Taajuu Shurrubbelleen akkuma isii ajjeesen dhaqee harka kannatee mana hidhaa hidhamee jira jechuudha Taajuu Shurrubbelleen garuu hilwaan addunyaa tanarraa deemtee jirti du'aan asirraa galtee jirti waan taateef aalii fi rasiitiif oromoota maraaf gandoota isaaniitiif jajjabina rabbi haa kennuuf jecha wanni nuti arraan tana dhageenye kun wallaahi waan hedduu takka nama gaddisiisu waan hedduu takka nama rifachiisu jechuudha waan kana raawwateef Taajullee hin beekne hinaafarraa ta'uu danda'a. Maaliif Taajuu Shurrubbee biyya alaa jira? Jaartii isaa asii fudhatee biyya alaa baafatee nagayaan osuma wal jaalatanii osuma akka ajaa'ibaa kana wal jaalatu jiranii wanni tun jidduutti uumamti. Jaalalarraayi Taajuu Shurrubbee haadha mana isaa ni jaalata. Garuu osuma jaalatu rakkoon akkanaatun jidduutti dhufnaan waa'een ajjechaa kun irra dhufee jechuudha. Lubbuu namaa takka ajjeesu jechuun Rabbiilleen hin jaalatu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala lubbuu ajjeeftu hedduu takka itti dallala. Haram godhee jira. Namni tokko nama tokko yoo ajjeesu taate qixaan isaa baay'ee guddaa haraami. Isin jidduutti lubbuu teessan wal ajjeesuu haram godhee jaaban Rabbiin. Haqa islaamummaatiif yoo taati malee lubbuu qulqullii tana arraan tana hilwaan sababaa Taajuu Shurrubbeetiin wal dhabaniif jecha Taajuu Shurrubbee isii jechuu ajjeesee jechuu maaliif aalii fi firaattan isiitiif Rabbi jajjabinaa kennuuf jenna oromoota maraaf maaliif ummanni keenya waan kana adda baafattan malee akkanumatti olola hin tumina waan wanni kun ta'eef waan keessasii hin beekneef jecha akkanumatti warroottan isaanii ganda isaanii obboleeyyan isaanii haadha abbaa isaanii kanaafoo maal yaadda warri kanatti ololaan nama walii buusu jiru. Saniif isaan warra asirra jiru silaa isiin duute Rabbiin fuulli Rabbii isitti haa tolu jennaani garuu haasirra jiruuf nuti nageenya hawwinaaf akka gandi isaanii mufannoo adda addaa walitti hin goone akka isaan wajjin nagayaan jiraatan nagayaan takka manguddoon abbootiin amantaa seeraa fi kana jira kun jidduu taa'ee waan kana ganda Taajuu Shurrubbeetii fi haadhaa fi abbaa isaatii fi haadhaa fi abbaa takka obboleeyyan hilwaa
jaartii shurrubbee akka isaan jidduu tana mufannaa adda addaa hin godhanneef war jidduu bahanii jidduu teessee manguddoon waan kana walitti fayyisuudha qabaniin jaan akka kiyyatti olola adda addaatiin miidiyaa irratti hogguu kun akkana Taajuu Shurrubbee bara akkana godhe ajjeese maali hogguu isilleen bara akkanaa fi akkana taate warri jettanii olola hafarsu jirtan olola kana dhiisaa saniif nuti ganda isaaniitiifis jajjabina hawwina waan akka malee dhageenye Taajuu Shurrubbeelleen amma mana hidhaa galee jira jechu saniif gaa daawwattootaa fi hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu waa'ee Taajuu Shurrubbee hanga sagantaa biraa bal'inaan walitti deebinutti nagayaaf nuuf tura isin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.